Ka-Bokolok. Non ti long me nyer pe ba. One group mo na ju ni o ti pe. Eno chero team interview ba. O porko. Team interview o porko. Team kado o por ne ta ti jino dong re tie. Ti nge jon eni pe mi ti ja. Jon eni jon eni mi ti ja. Jon eni nge kit gum pelar ja. Ka cher ye no me dan ma kit gum. Kolo ini porra. Ina jan. Jon ka ni cher bulisa ba jan. Pegi choy ti pa in ka dong ina chuli pegi choy ti. Gopa ini porro. Dok in pe yu pe ma be. Ina umiera in kong ini gon wiyo, gon nat wiyo. Chak neno ni an mo timu ni ning. Ti ka ke choy ti ba. Ba chel ka ta ti in ka kwani chi ya. Ko kwano. Ti chi eni mo ti jango. Dok be ti ma ini cher ka choy ne ba no kong be iti ngeng mo ya. Pe ini chware indan ma wan ngeni injui ber pogo cham wa keri. Ti ka chware ne dong inde ti ka cher ka choy ti. UAB me kubo maj. Beber kere ya lo bagla. Ti kong in ngiu. Mena ma chel. Ti ji en ma ana twer gien ma kwang rware ki ti ji. Ti ma ana ti ma luone experience na rware ki ti ji en kai ja ngiu ne ngiu lo wen ko gwero ko we ena twer. Kare ne ji ma ini twer no kar wel chini. Ti dong in twer choene. Pien mene na ma chel ma ini tu beru ye confident ti jenti ja angeyo. Ina na ma moja ya no. Na mario de dugu ka chono gien magaluone resume. Mana ye dong kama ini choye gun jokan luone CV. Ichoy do ngoma ini timu chon chane ole wen. Kore. Kono I kwano kere ti ki le mono mo mano ki choy I advert. Neno ni le mon ko urcher churwate pede ti kopo ne en gina advert in coping ngo chip e to pasting e ginini ni inde ti mo gineni manyurni tin ma iwa iti atini kuberi dong ti duple dong en ti chani so gik lo me copy an peso ma lo me kazi dong tin ma lo me tin me boglo pe ye ba an kani bin barakan inyima kani do ti achi gene me interview be por mama wi chunga ba aya donga inde choy ti choko choyo dong gena lo cover letter warga manyong nyurno Jemi di do rwate de chware ko donc be timbe kagi keru ginu mo ni deadline ti chawani eni impede ri kor wa cha para chel kare timene ti ka chwalo gena ni application ni Jemi ni yu pe ye chon injual Jemi ni o chon lo mo me ber ka chwalo Jemi late iti ka kur pepe ngengo ade cho gidi wa ide cho to the hiring manager inde ti yo ni to the boss iporo don ka kenyu boss anga kani ko ngipen men enani fudio pepe cho ti dugu dong ka dong luwe de interview ka luwe ma dong chwele war gani in wa te luongi ni bini interview ni ma kiri eni in mi chak yupe ichak kwanu lokum gang tiji eni chon gang tiji mon tiji jon ti mo ngo ku berdo tiji eni pe mwa ma rumene result me ko tiji ma gendo ti ni ngo umeri ko ngeji me gunio ka ine ngi ni eni chide bin ka neno ngo ma ini ti ke ngeja ngo ma ini ti ke dier ti jango ini ti ke ma ini twer ter ne de kom tiji eno ni uk chona ye yat kot yo pe mane kar Jemi ni wen iberga penyo dano matiyo kono chao yenyo na machim giro go chimo go chapa gene gimiana machimi ya waje ina yeti tiyu kama gene kama kiri eni jal interview ni mo gi penyo ngo
iporo ko dong bagi timo ki ene ya lu boglo kon ini yo pero ini kumi kwano Jemi ni ko lu weng ina ngo interview ma ge penyu gen ma pegi choyo I advert peke je ma ge kerne ene kama ka jo ma yu jo ma tigi ngeji lok ma interview ngeni e kwanyo interview ma luka ki ngoma tichi enu belu ena gi choyo bienu ena pechara pongo wigi je mukene ena je mukene ma keru geni no mi bit ki ngi ka chalo environment me tijma mero lokki luak gi Jemi mati sensitive gi ki nganga gi no mi ri ngi kita no Jemi ne gi lo dor kere karo geni kwano ga jir je mugo ene mano kampo no berkati ne aya madung perte lo neno interview neno interview ba du boglo inga ini tinge de o gange eno gang ti mena ma chir iti gate pay chor ge donye men tra ko idwon idwon askar mu bienu ka jabu gate boni ke moro I moro kong dan an foyo I nyute ana bienu andan ma kitene a bienu ka timu interview I chawa ma kitman pitij ma kitman ene she sky direct ngini wa oga in she ka ma kiten cherry pong form kanjem kamone ma yini o yiga pong form ko e moro bene dano ka pe riek ka pe gwake lucho tiju ken kumber dog riek bienu ne en ber chala ana sky piano ngai won futi ga donya go ena e be ber ga yabge tiga neno don kiri dit wi gi ngongo gi meti kere go pe ber ga donya cha amere inde donya ko gang ti de be wi chi jaro kia inge hana ber go ati ber go tijmo ena ber go tim interview ne yo mara ya kara go iti donga wo ga dano pia bene iti mo interview no ena na machi na mario taga inde donyo ka interview wek beru ka tingu chimi ki chaja cha wen kar tiga yenyu I chwinyu soker mane weko chwinyu soker mane we itiga tinge kin office padana tiga bele ni tiga yenyu soker chimi ni ene cha ene nga go ni kom chim cha wane ene inti kenyu ni nga ma tiga go ni chim kado inti akor chimu mi age go ni pere bi na tim interview do eni angolo boglo chimi cha enu ni chim ini nego nyoy ker silent chimi pe mir kori tililing ka kero idan ka bad process itiga kelu ayela manyuri indana pete organize now dogbe manyuri indana ma pe bi tiu cha wenne ti chimi log white kama leng nan wala boglo na madek dano mo bi ni interview dano mo kene go bienu ge bergi lengo mo ge mer wi gu pie in be da bienu ga jak be ka penyo nying dano go ira nga iti ko kwena ya ini bi ni interview ini da bienu ka kerlo ka me interview ki jo bi ni interview anan dit wi ko karo ga ida tim mingi ni kamera tie gi ti ni kere ida tim me keria beru ana ini beti bel karo ken kama yini chere interview gi mini u gena mara ki gena chura mo manok mani enini ni u jol iya chik me chero interview kong ini chamo go be ya ko inong be gena chama mo beri I ka interview ti cha ge wai unu o cha de karo ken ini o cha wa de in interview bi tim wa cha bor kunyo cha bero cha wa ber me o cha bor an cha mi cham inde chero di kuni pebe mar wa chai keche ke anong rerio be por wa interview pi ke bi choru kikit chugi ngamu mogi at interview kunu ma wi bi chungo ba lu boglo ay waji bu lok bo mer wi ni lok luk ti agin ba ene wa lu boglo aya won jo ma ne wa ngeni lu ba ye mi Jemi weng endo ko timbe me ja ko chu le ga ho dan ta ko interview ba malakisa shawane ene do inde ke lu tin don ka ando ku mer chawane atoro don twerne
oh ko kera ino ke leko ke gang ya lek lega nini wenga gang pero bino ka tongu ke chogaria mo jo mati ngeri ni ere agam ger na nga muke no me cha tongu ko wergi tiu kene tiu ticha kire ni kamanyo tiu ticha kire ni kamanyo tiu dano madongi luongi ke ni weng dong nyur ni ngara cheli kin gi kenyo da rio dong per no tichiane manyur ni ka no ni mer yeno no jo ken pe luongi tiga ni a pe bina tongo kom dano ki CV dano ma link ke pe pa ki dano me o kuja chiamo do PhD da dia gena kere ati mo master ai gena karo kere la choti tege diploma PhD ni ere kilok ko link bebe dong me agite lok me beru ka teto wat ini chero ka tika yenyu ti impe chero ka teto wat kira ka inge sikaro nyo inge director nyo inge officer mo ko ka ene an ko karo pede chakti me dong we chero wa ide no neru nyo no wuru nyo meni mo kunu more than a bit professional good day sir good day madam kay nying dan lu nying dan ko nyingi good afternoon Mr. So-and-so good afternoon Mrs. So-and-so eno ni nyo Miss So-and-so ni eno ni ena ye no inti professional eno bedo jere jan la wuru wa namo mo da BJ bela wek dong jak na no ni dong inde ngelu de dan gang ti chenyo le wen gidi ga neni kamera gidi ga neni ibe poro indane we ngi to al mede gang ti jabe put be pe karwa interview manjuri yin bi yeli be dan gang kan e office yin bi yeli be dan donc man en wi ba bulu mogul berga yela ko mi tam ko mi ko man en man tam ma gira ma mi luka ki kita don an akar ger ki dokti ma papa pola karan gera boko gera lokan lokati tiu pa awe uno pon wiu chal gino moma pebe ngewa gimo ene e piere tek amati je me bien me kanya boko me loka ka ti ko loka ane ko kame ani en chalo kiri eni ke ko mani